Trogir je grad smješten na uskom otočiću između kopna i otoka Čiova. Njegova povijesna jezgra uvrštena je na UNESCO-v popis svjetske baštine zbog bogatstva romaničkih, gotičkih i renesansnih spomenika. U središtu grada ističu se katedrala Svetog Lovre s prekrasnim portalom majstora Radovana i stara gradska vrata. Trogir je bio važno trgovačko i kulturno središte još u rimsko doba, a njegovo povijesno nasljeđe priča priče o brojnim civilizacijama koje su ga oblikovale. Danas je Trogir omiljena destinacija brojnih putnika, poznata po festivalskim događanjima, šetnicama uz more i izvrsnim ribljim restoranima. U jedan takav i mene je naveo put. Šta to nama dolazi? Ovako, ovo je karpačo od lubina, karpačo od dimljene tune i karpačo od hobotnice sa emulzijom od limuna, kaparima, kavijarom. Onako je jedna super lipa morska opcija. A ovo je ribarska salata sa sipom, ispod koje se krije jedno malo iznenađenje. Ima onako riža koja je umočena u crnilo od sipe. Sa bobom, onako jedna prava dalmatinska salata. A ću si ovako uzeti. Samo se dajte. Kao u svojoj kući, jel? Kao u svojoj kući, ko što smo sad kod vas. Tako je. Na ovom karpaču on je začinjen sa nečim što radi dalmatinska mater. Šta je to? Tako je, to vam je marmelada od limuna i iz našeg vrta. Dobro. I s obzirom da je ona u penziji, a nije u penziji, jel? Bavi se tako pripravom Vrag joj sastica. ne da mira, to se kod nas tako kaže. Tako. Onda ona tijekom zime radite marmelade od limuna, kumkvata, naranče i to su recimo ti neki dodaci koji daju tu citrusnu notu tim našim karpačima i onako to je baš onako interesantna jedna kombinacija. A super domaći proizvod iz vrtla. Nisu te naše dalmatinske matere bilo ko. One su vrlo ovako jedna specijalna mitska bića u Dalmaciji. Upravo tako. Znači, u Dalmaciji uopće je znano da postoji kult majke. U tome smo dosta slični Italijanima. Tako da, mislim da ne treba detaljnije objašnjavati. Svima je jasno. Čega se sjećate kod dijete kad je marenda u pitanju? Šta se marendavalo? Gledajte, to su se jele ove klasične stvari, tipa gulaš, dolce garbo, tipa fažoli, bob sa sipom. Evo ga! Nemojte se škorkati. Neću se škorkati, ali to je obično bob. Kod boba je uvijek to zanimljivo ako ga bodeš na piru. Najveća je šansa da će ti završiti malo ga je u krilu. nezgodno jest. Neka ga. A šta se mene tiče, ja ću malo hobotnice. Mislim da ću ja još u moju hobotnicu nisam došla do toga da je probam. Ova hobotnica, to vata naš kuh. Ozbiljno? Tako je. On cijelu zimu vata hobotnice. Ekipa vam je nepogrešljiva. Potpuno sam došla na ovom salatom. Sad stiže nešto ovoga na što ćete me malo morat nagovarati. Šta je ovo? Sad gledajte ovako. To vam je hladetina od gofa, koju smo mi sasvim slučajno nekako otkrili. Ozbiljno? A jedan put smo bili skuhali uho od gofa i ostavili u frižeru preko noći sutra tili jesti i ono švrnilo i ono smo skužili u stvari da je to to. A ko penicilin, slučajno ste to otkrili. Sasvim slučajno. Moram priznati da nikad nisam čula za hladetinu od ribe. Tako da, mislim, ja ću se usudit. Jer stvarno ne. Znači ovako, nemojte imati predrasude prema hrani. Neću nikad. Tu imate lipih komada ribe, malo ove želatine, malo kapara unutra, povrća, onako jedno blagi okus, lipo meso od gofa. Mislim da bi vam se moglo svidjeti. Kapari su naravno isto domaći. Ovdje kapar u Trogiru raste iz svakoga kamena. Ovo je stvarno jako fino.
Ne možeš baš bilo koje ribe napraviti jer nije svaka riba podatna tih kostiju. Da. A generalno imamo fantastičan feedback kod gurmana koji znaju šta je dobra hrana, ljudi koji stvarno vole dobro pojest, su oduševljeni tim. Zašto volite ovaj posao? Jer ovo je jedan od najtežih poslova na svijetu. Ma je, težak je posao. Ali znate šta, ja sam rođen u ovome, školovao sam se za ovo, radim ovo cijeli život i nekako sam saživio sa svim tim. To je nekako moja sudbina, nekako sam predodređen za to. Teško se mogu zamisliti da radim nešto drugo. Sad. Moj favorit. Ovo je, moram priznati, moj favorit. I ja si to dosta često doma radim, ali s teletinom. A vi ćete mi sad reći, šta je ovo i s čim je ovo? To vam je sa janjetinom i sa domaćom pancetom. A osnovna ova grahorica unutra? A ječam? Ječam. Jednostavno, tradicijsko sirotinjsko jelo. Janjetina nekad nije bilo, to smo mi obogatili s malo više mesa, ali generalno to je ta neka tradicionalna baza i to je jedno od onih jela koje bi ja mogao svaki dan jesti. Ovo bi ja mogla jesti svaki dan i ječam je nešto što je dosta zanemarena namirnica. Pa nekako sad se vraća, lagano. Je, zato što je izuzetno zdrav i ovo jelo koje su naše babe kuvale doma za ručak, koje se... A koliko su stvarno naši gosti, odnosno vaši gosti, spremni eksperimentirati? Jesu na preporuku i ako postoji neka razina... Mogućnost ste vi krivi na kraju. A uvijek preuzimaju odgovornost. Ali, znate što je tu bitno? Kod preporuke nekako morate steći njihovo povjerenje. Ja moram priznati da je meni jako lijepo, sad već dugo sam i puno razgovaram s ljudima o ovim stvarima, da svi govore da im je najbitnije da je gost sretan i zadovoljan. Niko nije rekao, najbitnije mi je da imam najbolju ribu ili ne znam šta je najbitnije mi je ovo i ono. Ne, nego da je onaj kome ide ovo na tanjur i čija duša se hrani, da je zadovoljan. A zar nije logično? I zadovoljstvo gosta na odlasku je nagrada za sve. I ponovno pojavljivanje ti potvrda kvalitete tvog rada i to je jednostavno to. I onda je to ta neka hrana koja mene hrani. Vama se ljudi vraćaju od 1966. Nije to malo. Je, istina. Ovaj lokal ima dugu povijest. Cijela obitelj je uključena u to dugi niz desetljeća, već se to tako može kazati. I imamo jako puno stalnih gostiju, drugu, treću generaciju obitelji koje dolaze kod nas 30, 40, 50 godina, koji su ovdje, kako bi rekao, osjećaju kao u svojoj kući. Ko što ste i vi tu doma i oni dođu doma. Pa tako je. Pa i vama sam rekao, osjećali se kod doma, lipo se opustite, uživajte i to je to. Mislim, u principu jednostavno. Je, zapravo je. Ne treba, jednostavno. Ne treba komplicirati. Jednostavne stvari ne treba komplicirati. Uzdravlje. Uzdravlje, življe. U Trogiru se nalazi poznati reljef iz 4. stoljeća prije Krista na kojem je grčki bog sretnog trenutka Kairos. Prikazan je kao mladić s čuperkom, a za taj ga čuperak treba pravi čas zgrabiti i tako uloviti sretnu priliku. Inače će ona zauvijek pobjeći. Meni se svaki put kad dođem u Trogir čini da sam Kairosa ulovila za čuperak. Pa uživanje u tom sretnom trenutku mogu od srca preporučiti i svima ostalima. I zato ostavite svoj branč doma i dođite kod nas u Trogir na Marendu.